But beside that, corporate, umuntu uyabonga kakhulu. Sesizokwenza-ke i-welcoming yama-corporate, but sizolindwa u-corporate uSiyanda. Anda! Awethu! Jikijela Mkhonto, jikijela! Jikijela Mkhonto, jikijela! Bekezela disaster sensolunga, bekezela! Bekezela passport Bhungula sensolunga, bekezela! Amandla! Corporate, imisebenzi ka-disaster esenze saba visible kuwo wonke upassport Bhungula zone. Usenze corporate sabonwa yizwe. Sumkhonto wesizwe ukuthi siyasebenza. So corporate ngizocela ama-corporate awubufakazi testimony yokuthi namhlanje siyasebenza. Abuya enkatheni corporate i-IFP. I-IFP corporate asishayeni izandla. Sikhuluma ngama-corporate. E-corporate angithi ngiyazi ukuthi sinozola coordinator, sibe no-ward coordinator, no-VD coordinator. Sikhuluma nge-leadership yomlazi corporate ye-IFP. Izana ngobonke abantu babo. Amandla! Siqale saqeda ngala besiphuma bona ngomhlaka 29. Sizoqeda ngabanye-ke namhlanje. So corporate, ngicela ama-corporate lawo kuyiwona aphumelelile asondele ngaphambili. Ama-corporate a-IFP, corporate esizowamukela bakukele, uma kumthiyane, wonke corporate abasondele, abasondele. Disaster comrade. We are asked the program as a kumisa kona laba comrade. Let us get the balance the market day. About 86. Comrade stand and I'm just want to follow. Comrade, let us not to be like. Comrade, you tell what you wear anyway. If you try to pop, only get some party. Where I have PM last. What's in a blood and every army.
ngizodla umphathi kuthiwa nginikeze umphathi wenkatha obekade ufoma mphathi wenkatha ePassport Bula Zone umama uMthiyana banda viva MK viva viva MK viva chikitela mna chikitela hey sibangumukela noma baningi sebehambile uma sifika asifike la ukuzodlala sifike ukuzosebenza ngoba nalo sivela khona besisebenza sifike ngo-September 24 sifike ngo-September 24 i-membership esesiyenzile manje 400 esizocela nje ukuthi abaholi bethu basitshele ukuthi i-account ekumele siyisebenzise iyiphi ngoba kunanye i-account mholi wami eyi-FNB manje khona usitshelile ukuthi leyo account engathi nayo ngathi mabili ama-account sizocela nje uma sesisuka la sithole i-account e-right yokudipozitha imali engizokuqwashisa nje abantu kuyasebenzeka uma uya kubantu uya ngesimali nangothando akuselanga ikhundla sizele ukuzokutshengisa umuntu omnyama ikhaya lala sizothi uma sesihleli khona sonke sithi kwaze kwamnandi ukubasekhaya ngibuka incwadi ekhona abefundisi la nezwi kumele silazi emphakathini kumele sifunde ukuthi siya ngomkhuleko andibani siqala umsebenzi ukhona incwadi kaTimothewu wesibili uchapter 1 uverse 7 wakhona izwi leli engifuna ukuthi omama labahamba khona nama-corporate onke bazi ukuthi leli lizwi lizobaphilisa Timothewu wesibili uchapter 1